Mai kukwai ta Guikhanliu Malingmei YouTube Channel biak tunri na lam may tunriu tari. Asai March tarik pungukum sing na treat na churuk. The Gaanphiu Mail, Tamenglong local newspaper, King in Sam the Ko. Infal March tarik badai, Manipur ka President's Rule tingkum khadaw na gwanggan metang, Manipur government katan kasyam kan may bu khadaw gwangdat mekaw. March tarik badai Wednesday kumsing ni treat na churuk ko official state cabinet members nun kang portfolios alot sulaw kante. Mi high state tuang full-fledged governance naidat may the. Sai government re formal notification tipat kan may the laina. Department asak ministry alot sulaw mak may langtai chief minister yomnam Kemchan Singh re jawsin bamputni tu na tithai kane. Kum na chief minister re administration goy hai jawsin bamputni tu na tithai kane. Deputy Chief Minister Namcha Kipken Kang Rural Development and Panchayati Raj Kani Tribal Affairs and Hills Department Jong Portfolios Pang Tilaw Kani Kumna Deputy Chief Minister Losi Diko Khangre Public Health Engineering Kani Forest Environment and Climate Change Departments Jawsin Kang Tilaw Kani Mida Kaw Minister Konthausam Govinda Singh Bisnupur MLA Kang Home Department Le Youth Affairs and Sports Tilaw Kani Kumna Minister Kurizam Loken Singh Wanggoy MLA Kangri Art and Culture Kani Tourism Departments Tilaw Kane Manipur High February 3 Runa Kathum Kum Singh na treat na paday Kotay President's Rule Law na Center Richaw Singh Gongkan Mitwangi Meet former Chief Minister N Biren Singh February 3 Chikyu Kum Singh na treat na paday Kaw resign Sukan Mitang Ruye In Dao to government high full-fledged Suna naidat bam may redai thao may luan kaw kalai may asa kaw padat bam nu the tu na lumgai may nai bam gai the. Minister nun kang portfolio alot sukan may tay Manipur Chief Minister le Governor Ray Delhi tang Central Leaders nun Prime Minister le Union Home Minister da kasaw na ariw tatkan may naida katang sa indaw patkan tonge. Infal March tarik paday Manipur kaw daliang may ngay kat suba may Yausang March tarik paday kaday suna Hindu rachaptat may intay minunre ngay ge kante mito ngay kaw tay alaw kani chabuan nunre colors kaniw zaw kaw intay kiam gay kani Chang kani kaniw tong kunbuk nun kaw dui kap may azu tat kay gay kani alaw chabuan azu re kay talana siyan kakhala na mitong siyan tay ngay gay kani kum nating zin gan kaw nap gaw kay kasyam law may intay gay kani Tamenglong March tarik paday Lengmai Literature Society Manipur Roy lang na United Baptist Church Tamenglong kaw zang net na itong seminar Lengmai Language Development kaw tat kay kante March tarik atum kum singni na treat na churu kaw ray may session kaw tay Lengmai educational textbook aligned with NEP kum singnay na treat to my topic kaw Dr. Huni Bao Niumay convener Lengmai textbook producing committee Rikaga lalaw kani kum nating zin kanay session kotay Lengmai dictionary lam kaw Dr. Wicham Dinbaw Matayna Assistant Professor Tatso College Nagaland Rikagan silaw dat kani March tarik paday kum singin na treat na churuk third session tat kay dat kan may kaw tay Lengmai lexicography lam kaw Dr. Wicham Dinbaw Ri salaw kani Lengmai lexicography lam kaw interaction kan nailaw kani Kum na income my fourth session kaw tay Lengmai grammar lam kaw Dr. Kailagbaw Daimai Assistant Professor Department of Linguistics Utkal University of Culture BBSR Kagan silaw dat kane None March tarik paday Mera Yuva Varat None kani jadonang Memorial College None Rikariw na District Level Yuva Kane kam Visik Varat Youth Parliament kum singnay na treat na churuk None District wang JMC Multipurpose Hall Rongmei kaw 50 years of emergency lessons for Indian democracy to my team kautat kay kante. Kamung kautay study dang mai Jadonang Memorial College governing body chairman re special guest suna kazaklaw kani. Zang gonglong gang mai social worker and president Rongmei Students Union kani Dr. S.K. Guikhanliu veterinary surgeon and physicians kanay re youth icon suna kazaklaw kani. Rai Mayova Connect Session kauta youth icons kanay terwi leadership, civic responsibility, kani democratic values lam kaut salaw kani. Kum na interaction session re kaluan kay law kani. Kamung kautay ki Taigongam NSSPO, JMC and Nodal Officer Yuva Connect and Visik Varat Youth Parliament kum singnay na treat na churuk roy welcome address salaw kani. Kum na Dr. Rimai Longmai
Principal JMC Noni ri thun ku mai lat salo kani DYO mai Bharat Tamenglong and Noni chun thui ngam dang mai ri ka tuang keynote address ka youth parliament lam salok na chabuan nun khau mi tong platform ka nation khani kan di ka pum tong vision lam ka phiat mai khau ka zaw lo khang salo kani Program kotai Noni district tong chabuan nun students khani college tong faculty members nuni ka zaw lo kani Kohima March Charik Padai India tuang kabam azu khau North East mai nunta laukai na sumai ban kai lau mai khani lun lek bai mi khau na ri laukai na sumai thek inbu ku na ba mai ti hai naga students federation repen mak mai indau kan the kumna North East khau re state bai mi khau ba mai kwai ri chun cham na khani Suryak Thai na bam khang NSF ri jangwei kani NSF reduce sinung statement di pat kan mai khau North East mai nun ri Akhadna suna aniuta laukaina suba my political kani regional bias nai ba mai ti hai ngak bam khang nai thi kumna aniuta kan di bai thang mai ta kumna laukaina tan ba mai gwai khawrui inchup mai la zan su lau khang ding in sambam khang nai thi tuna sakane asai lo Nagaland mai into mai akhata laukaina ban kai laukan mai khangta NSF return na nuni mak mai indau kani kumna kabiu mai puile tuna lung kabiu mai dam la in samba mi tuna sakane Naga Students Federation tong statement ko tay Nagaland Kore Dr. Akhat All India Institute of Medical Sciences Gorakhpur kau wrestle review su mai ariukan meta lung hap mai indau kani kani New Delhi kau Arunachal Pradesh Kore gong mai into mai ganthum ta laukai na sukan meta chulau na lung kabiwi tuna sa kani North East mai into mai nun ta target suna kaluan na laukai metan ta anba mai ti hai zawgut laukhang national concern suna la lawu tuna NSF re appeal sukan the Tamenglong ting nai luan ban rau bu tarik pungu kum singnei na chui na charuk lau chuan kalan ting sin nai na ye singba ang muak na ye ban rau bu tarik charuk kum singnei na chui na charuk lau chuan kalan ting sin nai na ye singba ang ting puk in than nei mai ke goi na king chui na king lau mi khang ta chuan ku mai in dau we asai khang thu chom hai khau ringa lau the in chuan khong ru ma khai ke me kan ri king in cham da la kho chuan ku the